Okay, afsheni magaza machangana yani khoma umfana wale Salema lana Xipanele bobo chwana Xipanele bobo chwana minjani Ikona ngobona ngokwana mivakela ka MBITSI Studio namuhla ni vakile mani ngishuthini ngoku hayi shivambekile ka MBITSI ni kona yeah so lana matwa kuna yini kuna amhaka mirini mhaka ya lavo tsika ngopfu vavasati vo va wrong kumbe vo va ri ka hasahasa yin'wana yo vavanuna va va lava loko ku hi botene loko ya hi mhaka ya ntiyiso a vutomi a hi matlangwani ku na ntiyiso wo tala matani loko hi tshame swin'we so ku na xihundla mi kuma ku hi hleka swin'we mara mina xihundla xikulu xi mi vavisaka mbilwini vavasati na vona i vanhu va hanya ku na swin'wana swikona swi nga le ndzeni ka vona i vanhu ani na vona va na timbilu so vutomi ko va vutomi vavasati a va ti njhani kumbe va huma endleleni sometimes hina vavanuna hi va endlaka swona sometimes ko va ku vutomi hi byoxe a byi olovangi a ri hlangani ku na ntambi yin'wana ku ri rhandza ri hlangana okay Xipanele a hi ngheni ka nhlokomhaka i yini lexi endlaku mi vona ku like mi hlangana na nhwanyana ne a swo vhiki ra ku hela kumbe last month n'hweti wo hela and then mi twisisa ku i n'wi rhandza ngopfu exi lowu ni n'wi kuma lowu ya ku fana na lowa le Bresa mi n'wi kumile siku leriya mi ku exi lowu ni n'wi kuma lowu i yini lexi and loko mi heta mi ya n'wi kuma ne loko mama mi twisisa kahle Xipanele loko mi heta ma n'wi kuma a ni ya mi n'wi vulele khale loko mama n'wi kuma maybe mi nga va mi rhandzana na yena mavhiki mambirhi mi ku hambi mi tsika swi endliwe yini okay rirhandzu kahlekahle ko va xiviti xa mbilu yin'wana mani rirhandzu ri huma mbilwini sometimes hi rhandza munhu hi mhaka yo saseka nkarhi wun'wani hi rhandza munhu hi mhaka ya tikhefe nkarhi wun'wani hi rhandza munhu a ri xilenda a nga ri na nchumu ko va ku rirhandzu ri huma mbilwini i tsakisa hi yini n'wina hi boti mandisesi that's why a swi hlangani swilo leswi ko va ku rirhandzu mina swi hambana ni vona xidudla kumbe njhani ni n'wi rhandza mara Xipanele mi twisani kahle swi endliwe yini ku mi nga n'wi lavi after 2 weeks kumbe n'hweti mi twisa ma n'wi lavi okay nkarhi wun'wani ka vambilo mahanyelo ma yena nkarhi wun'wani swilo leswi a swi tekisa a ni swi hambana ni mi kuma ku na n'wi rhandza munhu hi mbilu ya mina hinkwayo mara yena eka sayiti ra yena mbilu ya yena yi fani na mina a swi le ku hlanganeni yena u na ka vanhu va yena va rhandzaka maybe mina ku na xilo a nga xi rhandziku hi mina mara mina n'wi rhandza swi nge kotani ivi a nga mi byeli ku kinge kwini ivi n'wi mi disani ku no a swi fambisani na n'wi tsika ku ri ku n'wina a mi n'wi navele ngopfu swinene mara hi nga ni tlhavela luya a mi tsakisiwe yini luya wa le Bresa a joyi la ku va yingiseri mi va pfulela xifuva ku na vanhu vo tala va welaku enghozini ka swa marhandu va nga swi tiviku laha mata ni vone swimasana laha ku na ximasana ximatsatsa xi xongile mi ni ti rhandzela vanhu vo saseka hi nhlonge before ni vona vutomi na swo tala mahanyelo ku vona yena n'winyi ku saseka yena ka ni attracta ivi ni ta kota ku dyondza mahanyelo after mara wasati it's like swi huma ka matihlo ya hina leswi u swi vonaku if wa swi rhandza hambi swi nga kotani a wu swi tivi musi yo hlangana loko maybe a ta hi nga hlangananga ma swi so nga byela lawa so hi ku hi n'wini mi vona ku nge loko mo hlangana yena luya mi nga heta xinkarhinyana like 1 year ma byela swin'we ya mina kumbe loko mu vona ne hi ndlela liyani hi mihleketa n'wani a mi sisa mi rhandzana loko o pfumela Xipanele sweswi ni teka decision no rhandza mi nga swi kota ku no tshama ni mi ku hambi ni tshama na yena manda swi nga njhani n'wana mani swi ya hi rirhandzu loko ku ri yena wa ni rhandza wa ni nyika chance ya hanyisana ni nga hanya na yena ku tlula vo tala hi mhaka a ni rhandza ri kotani van'wani a swi nge fambi ku fana mara loko ku ri ku yena i ni teka hi ndlela ya yena swi hatla ni hata ni karhala ni tlhe ni nga n'wi voni ku saseka ka yena phela ku saseka ka ni vona van'wani vo antswa phela swi humelela munhu a saseki hi mahanyelo mara exikandzeni a nga ze a languteka ku hundza lavan'wani mara hi ku yena
ku va ni n'wi voni a ni tsakisa mahanyelo ya yena ya ni tsakisa se ku na nghoma yin'wana yi ku xa ni tsakisa ni ku byela mamazana ni ta va tlangisa bebe ku ri ku yini na i ku wena wa ni tsakisa kambe risimu ra n'wina lera ya ngwenya lana inqambi phela inqambi so mara swin'wana leswi swa marhandzu na a wu kamba a vulavula swi karhi swi suka mbilwini swin'wana swo mambilweni swin'wana ka va ku tiso a ni swin'wana mi swi vona ka van'wana swin'wana ntiyiso wa chucha phela nkarhi wun'wana a ni hi ku ya ntiyiso yin'wana mani hi xilungu va ri truth make good music yeah truth make good music ntiyiso wu endla music wa mampela hi mhaka ku a hi hlangana swo fana ende vanhu hi tele misaveni van'wana va rhandza ntiyiso van'wana va rhandza sweswi vanhu swi vonaka hina hi vanhu va ntiyiso so Xipanele loko hi karhi hi fika makumu na interview liwa aho kahlaya n'wina mi nga va like sweswi mi na malembe mangani sweswi 20 something na ha ri tsongo ni xota kulenyana ku ni fikisa 30 mi nga vula exact ni nga vula exact va ri 20 something 20 something na ha xota nyana mi sungurile ku dyondza mi ri na malembe mangani hayi lembe mi nga sungula rona a malembe ni nga swi tsundzuki kahle mara a ni ri a primary maybe mo grade 5 6 yeah so sure sula kwa mi ri vo ma 10 years something like that a ni nge heli lo sungula jona emsungula college Xipano khoma la ungwenge musi a ni nge heli mara ku na ku a ni se vona na munhu loyi ni ngo loyiwane tshama swin'we tshamela wena ka va ku hayi wa ri fresh phela wena u tikhoma kahle ni tikhomi kahle that's why wa ri fresh brami so nga byela kota ku u sungula na 10 years sweswi na 20 something mi nga va mi ri na vona 10 lava mi nga tsekana already ya mata swi endleka njhani ndlela lene hlamula xivutiso wa jikajika sweswi nkarhi wa ntiyiso mi nga ni pfuleli bibele ni byelani kahle mi nga va na vona more than 10 mi nga tsekana sungule ku twala hawu ma 15 okay or 20 okay a hi tseku kwala so a ni la ku na swa switumbelelwani swo a swi hlayi swa ntumbelelwani swo swa hlaya okay i sungula ku hlaya ka 18 a ni la mihleketa manje ni sungula ku tirha kulweni a kahle va sasekile nkarhi luwana swi nga ri swona a ko ku twa ku tsakisa ntsena okay nga ni byela ni ka lava va aho i 10 out of 10 ku na wun'we loyi mi nga n'wi tsika ku vava a ku endleki yini okay sorry mahashikwa ni mi ngene non'weni ku na loyi a nga ni tshika ku vava hayi ni tshika ku vava okay a ni n'wi rhandza ne ya a ni n'wi rhandza swinene mara timistake ta mfanelo ka ha kula a hi swi tivi sometimes hi endla timistake nga swi tivi ku na loyi a nga ni tshika ku vava ni endla timistake n'wana mani masati a nga biwi bone mi kuma ku na jila ni n'wi makala hi mpama na ha kula na ha dyondza mi kuma ku yo loko a ku ri timhaka ta voko ina ni tani na a wu fanele na sweswiwani na yena hayi a hi tshami kahle munhu luyani ka va ku timistake ta mudyolo ti tele ta misava ti tele so Xipanele mi byela yini lava va phaka vavasati sweswi va nga le ku beni ka varhandza va vona ku mi va tsundzuxa yini vafete n'wansati a nga biwi n'wansati wa n'wi rhandza loko u vona ngaku a nga ha ku tsakeli swi kona kuma ku a wu swi endli kahle a n'wi tsakisi swona va n'wi tshika munhu hambi loko ku ri ku n'wi kuma ku swi teki nkarhi ku n'wi kuma a swi vuli ku aka n'wina nsati wa wena kumbe cheri ya wena a yi fani na n'wana mhana wa yena a wu tswariwangi na yena a ta ku byela straight up phela wena wa ka yini ende i ntiyiso u nga kota u humelela yini mara a hi wa ka n'wina vona na munhu wa xapu u tikhoma kahle vo tala lava endlaku mindyangu yin'wana mhani ne ku mi byela ku tiyisela ku fana na mhana mina na papa mi wo tiyiselana swin'wana mi nge ni byeli ka va ku tiyiselana na yini loko u thendla ka voko i ta famba u kuma ku yena u n'wi rhandzaka and then a kuma van'wana a va rhandzaka hambi va nga n'wi rhandzi mi kuma ku yena u rhandza vona timhaka to ecclesial safe a endleni timhaka to hi va xilo xin'we n'wansati loko kuma ku a ma ha khomisani kahle vulavula na hina ntiyiso loko a nga twisisi ntiyiso hambana na yena hambi wo tshama u ri wexe n'wana mani so lana ka ha ri kona ka MBITSI Studio TV swo tala
like ni subscribe mi pressa bell kwala ka YouTube MBITSI Studio TV solo kumngana non'wana ni kombela mi va byela ku na ngoma yi nga tata ya December ya Xipanele na Mbitsi yi nga endliwa ka Mbitsi yi va ku loko u famba mi ta famba twana vala ta future u famba mi ta famba ka ta mina loko wo ni ba mi ta ku pa ka ta ngo loko u famba mi ta famba ka ta mina loko wo jola mi to jola mi to jola mi to jola mi to jola mi ta jola ka ta mina mi ta famba ka ta ngo loko wo tshama mi to tshama ka ta ngo loko wo tshama mi ta tshama ka ta mina mi to tshama ka ta ngo mi to tshama ka ta ngo loko wo cina mi to cina ka ta ngo loko wo cina mi to cina ka ta ngo loko wo saka mi to saka mi to saka mi to saka ka ta ngo na julu ka manjeri na vona lava ni nga tshama na vona yi va nyikiwe hi ndlela yin'wana mani mativa hi yi nga ku ni ku wayini nga mi kumangi khale Mbitsi wayini nga mi kumangi khale